Izvolite sjesti. Usedite se. Isus je Gospodin. Jezus je Gospod. Gesù è il Signore. Jezus je Gospod. Blagoslovljeno ime Gospod. Blagoslovljeno ime Gospodovo. Benedetto nel nome del Signore. Blagoslovljen v imenu Jezusa. Aleluja. Aleluja. Evo, braćo moji sestre, ja vas sve srdečno pozdravljam. Brati in sestre, jaz vas lepo pozdravljam. Isus je s nama danas. Jezus je danes tukaj z nami. Gesù è con noi. Jezus je z nami. Vjerujem da će Gospodin učiniti velike stvari. Verujem, zaupam Gospodu, da bo danes storil velike stvari. Kaže tamo, Isus kaže, ja sam uvijek s vama. Jezus v Svetem pismu pravi, jaz sem vselej, vedno sem z vami. A mi kršćani često molimo, dođi Isuse, dođi. Mi kristijani ga pa dosti krat prosimo. Zašto ne dođeš? Mi kristijani pa dosti krat takole govorimo, pridi Jezus, zakaj ne prideš? Pa kako će Isus pričati nama kad nikad nije ni otišao? Kako naj Jezus pride k nam, če ni nikoli šel stran? Io sono sempre con voi, ja sam uvijek s tobom, uvijek sam s vama. Jaz sem vedno z vami, vedno sem s teboj. Ja kad sam to shvatio, ja sam se počeo mijenjati. Jaz, ko sem to razumel, sem se začel spreminjati. Dakle, Gesù è sempre con noi. Jezus je vselej z nami. Ali mi možemo reći, ali mi ne osjetimo da je Isus s nama. Mi pa mogoče takole lahko rečemo, ali pa tako celo rečemo, ne čutimo, da je Gospod z nami. Dakle, Isus nije s nama po našim osjećajima. Ampak veste, Jezus ni z nami prek naših občutkov, čustev, nego po našoj vjeri. ampak je Jezus z nami po naši veri. Gesù è non con noi con i nostri sentimenti, ma per la nostra fede. Jezus ni z nami po čustvih, občutkih, ampak po veri. Aleluja. Aleluja. Braćo i sestre, kad mislimo na Isusa, on je uvijek s nama. In brati in sestre, ko pomislimo na Jezusa, on je vedno z nami. Quando pensiamo su Gesù, Lui è con noi. Vedno je z nami. Ko mislimo na njega, je Gospod vedno z nami. Aleluja. Aleluja. Eko, izmolit ćemo na početku molitvu zaštite. Za začetek bomo izmolili molitev zaščite. All'inizio pregheremo la preghiera per la protezione nel nome di Gesù. V imenu Jezusa bomo izmolili molitev zaščite. Evo, vjerujem da neki znate na pamet reći. Verjamem, da nekateri to že poveste na pamet, poznate to molitev na pamet. Ja ovu molitvu molim već više od 20 godina. Jaz to molitev molim že več kot 20 let. Barem svaki dan po 3 puta. Vsak dan 3-krat najmanj. Zato su zli duhovi bijesni na mene. In zato so zli duhovi besni na mene. Aleluja. Aleluja. On je protiv ove molitve. Znate zašto? Veste, hudič je proti tej molitvi, a veste zakaj? Zato što je molitva ova protiv njega. Zato, ker je ta molitev zoper njega. Aleluja. Aleluja. Znači, moćete nabaviti sebi tu molitvu zaštite. To molitvico boste lahko tudi potem dobili. Poslije ovog prvog dijela programa. Po tem prvem delu programa. Io prego questa preghiera 3 volte al giorno. 3-krat na dan molim Porite questa preghiera. Ova molitva može spasiti Sloveniju. Ta molitev lahko reši Slovenijo. Može spasiti Italiju, posle salvare Italije. Lahko reši Italijo. Od đavola. In to seveda lahko reši iz Slovenije in Italije od hudiča. Od prirodnih katastrof. Od naravnih katastrof. Od samoubojstva. Od samomorov. Od bolesti. Od bolezni. Zato molite vjerom tu molitvu. Zato molite to molitev z vero. Pregate ogni giorno questa preghiera nel nome di Gesù. Vsak dan v imenu Jezusa molite to molitev. Evo, idemo sad. Idemo zdaj lepo moliti. Otca i Sina i Duha Svetog. Amen. Možete i sjesti. Lahko se tudi usedete, ni potrebno, da ostanete. Mi u Bosni molimo sljedeći. Mi v Bosni molijo sede. Bosnja preghiamo sedendo. U imenu Jezusa Kristusa in z njegovo oblastjo vežem vse sile in moči v zraku, na zemlji, v vodi, pod zemljo, v onstranstvu, v naravi in v ognju. Ti si Gospod vsega vesolja, slavim te v imenu tvojega stvarstva. V tvojem imenu vežem vse demonske sile, ki ogrožajo nas in naše družine. Vse nas dajem v zaščito tvoje dragocene krvi, ki je prelita za nas na križu. Marija, naša mati,
prosim te za tvoje varstvo in priprošnjo. Priporoči vse naše družine presvetemu srcu Jezusovemu. Ogrni nas s svojim plaščem ljubezni, da se sovražnik prestraši. Sveti Mihael in naši angeli varuhi, pridite in varujte nas in naše družine v boju proti vsemu zlu, ki hodi okrog nas po svetu. V Jezusovem imenu zapovedujem vsem silam in močem zla, da takoj odstopite od nas, od naših domova in naše domovine. Zahvaljujemo se ti, Gospod Jezus, ker si zvesti Bog in čutiš z nami. Amen. Aleluja. Aleluja. Evo, jučer sam se vratio iz Amerike, imao sam tamo jednu duhovnu obnovu. Včeraj sam prišel nazaj iz ZDA, iz Amerike, imel sam tamo jednu duhovnu obnovu. Sono tornato dalla America ieri sera. Ho tenuto un ritiro spirituale. I jednostavno, evo, danas sam ovdje s vama. In danes sem tukaj z vami. U Isusovo ime želim navještati evanđelje. V Jezusovem imenu želimo oznanjati evangelije. I nisam umoran. In nisem utrujen. Imam samo stanku. Nisem utrujen. Zato duhovna obnova me odmara. Duhovna obnova, se pravi, počivam, ko imam duhovno obnovo. Kad molimo, to nas odmara. Ko molimo, takrat počivamo. La preghiera ci dà riposo. Molitev nas spočije. Jer često ljudi kažu, idem 7 dana u samostan da odmorim i dušu i tijelo. Veliko krat ljudje rečejo, grem 7 dni v samostan zato, da odpočijem dušo in telo. Dakle, čovjek ima i duh, ne samo tijelo. Ampak veste, človek ima tudi duha, ne samo telo. Kad se moliš, tvoj duh se odmara. Ko ti moliš, tvoj duh počiva. Duh se odmara. Zato kad idete na more, treba više moliti na moru. In zato, ko greste na morje, je potrebno na morju še več moliti. Da se odmori i duh. Zato, da se spočije tudi duh. Dakle, oni koji mole, oni odmaraju svoj duh. Tisti, ki molijo, počivajo, njihov duh počiva. Jer kaže sveti Augustin, Bože, nemirno je naše srce dok se ne odmori u tebi. Se pravi sveti Augustin, Gospod, nemirno je naše srce, dokler se ne spočije v tebi. Se u tebi ne odmori moje srce. Dokler se v tebi ne spočije moje srce. Jer mi smo često umorni razočaramo se u životu. Veliko krat smo utrujeni od razočaranosti v življenju. Živimo u svijetu, pa imamo napasti. Imamo torej skušnjave v svetu, živimo v svetu. Zato nam treba molitva. In zato je potrebna molitev. Da se odmori. Da se spočijemo. Mnogi su u depresiji. Mnogo ljudi ima depresijo, so v depresiji. Danas je psihologija zamenjala ispoved. Veste, danes je psihologija marsikje zamenjala spoved. Psihologija, psihoterapija. Ljudi idu tamo da se, jer su u depresiji, da ozdrave. Psihologija, psihoterapija, veste, ljudje so v depresiji in grejo tam zato, da bi ozdraveli. Međutim, ne ozdravljaju. Ampak veste, pri psihologiji ne ozdravijo. Jer psihologija ne može ozdraviti tvoj duh. Zato, ker psihologija ne more ozdraviti duha. Nego ispovijed će te ozdraviti. Spoved te bo ozdravila. Se ozdraviti, pokajati za svoje grijehe. Kesaj se za svoje grehe. I odmah ćeš se ozdraviti. In takoj boš ozdravljen. Jer ispovijed je sakrament ozdravljenja. Veste, spoved je sakrament ozdravljenja. La confessione è un sacramento della guarigione, lo spirito e dell'anima del corpo. Duha, duše i tijelo. In to je sakrament ozdravljenja duše, duha in telesa. Kaže jedan čovjek, ja se nisam ispovedao 20 godina, nema vremena. In Gospod pravi takole, nisem se že 20 let spovedal, nimam časa za spoved. Grešnik sam, sutra ću, kasnije ću. Grešnik sem, ampak bom jutri, kasneje se bom spovedal. Tako 20 godina. In tako že 20 let. I što se s njim dogodilo? In kaj se je z njim zgodilo? Umro je, imao je srčani napad. Imel je infarkt in je umrl. Umro je bez ispovedi. In umrl je brez spovedi. Zamislite, braćo i sestre, doći u teškim grijesima, doći pred Boga. A si predstavljate, brate in sestre, kako izgleda v težkih grehih, obtežen z grehi, priti pred Boga? In peccati gravi, venire davanti a Dio. E questo è terribile. Kako izgleda priti pred Boga s težkimi grehi na svoj duh? To je grozno. Zato vi koji se možda godinama niste ispovedali, učinite to ovaj mjesec. Zato tisti, ki se morda leta že ne izpovedujete, dejte se spovedati še ta mesec, zdajle. Da ne bi bilo prekasno. Da ne bi slučajno bilo potem že enkrat prepozno. I dolazite često u crkvu. In prihajate pogosto v cerkev.
dok ste zdravi, dok možete. dokler ste še zdravi, dokler lahko prihajate. Jer nemojte dozvoliti da vas unesu u crkvu u sanduku. Ne dovolite, da vas zadnjič v cerkev prinesejo, oziroma da vas v cerkev prinesejo v krsti. 6 ljudi da unesu vas u sanduku u crkvu. Da vas 6 ljudi v cerkev pripelje v krsti. Jer niste htjeli ići kad ste bili živi. Zato, ker niste hodili takrat, ko ste bili živi. Ima i takvi koji donose. A veste, tudi taki ljudi prinašajo. Nemoj da se to dogodi vama. Ne daj, da se to tebi zgodi. Onda je prekasno. Potem je pa vse prepozno. Aleluja. Aleluja. Danas vam želim u nagovoru govoriti kratko o raju, paklu i očistilištu. Danes vam v tem nagovoru želim na kratko povedati o peklu, nebesih in o vicah. Vorrei dirvi il paradiso, l'inferno e il purgatorio. Jer mi svećenici ne govorimo danas. Veste, mi duhovniki danes o tem nažalost ne govorimo. Noi sacerdoti non parliamo delle queste cose importantissime. O teh najpomembnejših oziroma izjemno pomembnih temah danes duhovniki ne govorimo. Postoji raj, postoji pakao, postoji čistilište. Veste, obstajajo nebesa, obstaja pekel in obstajajo vice. To nam kaže nam Sveto pismo. To nam govori tudi Sveto pismo. Isus govori. Jezus o tem govori. Nismo mi to izmislili, mi svećenici. To se mi nismo izmislili, mi duhovniki si tega nismo izmislili. Dakle, esiste paradiso, inferno e purgatorio. Parla della Bibbia, della tradizione della Chiesa, tradicija crkve govori, sveti oci, sveci su govorili. Crkveno izročilo o tem govori, crkveni očetje so o tem govorili. I kaže sveti Pavao, domovina je naša na nebesima. In sveti Pavel pravi, naša domovina je v nebesih. La nostra patria è nel cielo. Naše... Aleluja. Aleluja. I dakle, raj, pakao i čistilište, to nisu stanja, nego to su mjesta. In veste, vice, nebesa in pekel, to niso stanja, to so mesta, to je prostor, mesto, kraj. Uvijek se treba pisati velikim slovom. In zato je treba vedno to pisati z veliko začetnico. U Bibliji, hrvatskim Biblijama, hrvatskim misalima piše se malim slovom. Veste, v hrvaškim svetih pismih in misalih se piše z majhno črko. Ne znam kako je kod vas u slovenskim. Ne vem, kako je v slovenskih izvodih. Ako je malim slovom, onda je grešno. Če je z malo začetnico, potem je to napaka. Jer Koper je mjesto, grad koji se piše velikim slovom. Saj Koper, če govorimo o Kopru, potem pišemo z veliko začetnico. Dakle, raj je mjesto, pakao je mjesto, čistilište je mjesto, piše se velikim slovom. Nebesa so mesto, zato bi morala pisati z veliko začetnico. Pekel je mesto, vice so mesto. Kaže sveti Petar, ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, ono što srce nije osjetilo, što je Bog pripremio onima koji ga ljube. In pravi sveti Petar, tisto, kar oko ni videlo, kar uho ni slišalo, kar srce ni začutilo, to je tisto, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. Dakle, naše srce je stvoreno za nebo. Naše srce je ustvarjeno za nebo, za nebesa. Il nostro cuore è creato per cielo, per paradiso. Naše srce je ustvarjeno za nebesa. I tamo su vječni radosti. In tam so večne radosti. Što nam kaže Isus? Kaj pravi Jezus o tem? Želim da vaša radost bude popuna. Jaz želim, da je vaša radost, da je vaše veselje popolno. Kada je Isus uzašao na nebo, ko je Jezus šel v nebesa, ko je bil vzet v nebesa, onda je nebo, otvorio je nebo. je odprl nebo. I nebo je ostalo otvoreno. In je nebo takrat, ko je Jezus šel v nebesa, ostalo odprto. Jer da nebo nije otvoreno, ne bi Duh Sveti mogao doći s neba. Saj da nebesa, če nebesa ne bi bila odprta, Sveti Duh ne bi mogel priti. Gesù approva il cielo, ne bi mogao sići Duh Sveti na 50. In seveda na Benkošti Sveti Duh ne bi mogel priti, če nebesa ne bi bila odprta. Danas, il cielo è aperto oggi. Nebesa so odprta zdaj, danes. Nebo je još uvijek otvoreno. Danes in še vedno so nebesa odprta. Il cielo è aperto sempre, uvijek. Nebesa so vselej, vedno odprta. Da mi, kad umremo, da možemo ući u nebo. Zato, da ko umremo, lahko gremo v nebesa. Quando moriamo che possiamo entrare nel cielo. Jer bilo bi žalostno, braćo i sestre. Brati in sestre, bilo bi zelo žalostno, da je nebo zatvoreno. Če bi nebesa bila zaprta. Onda mi ne bi mogli poslije smrti ući u nebo. Potem mi po smrti ne bi mogli iti v nebesa. Kada je sveti Stjepan, kad su ga kamenovali, ko so kamnili svetega Štefana, a on kaže, pogledaj u nebo i rekao, vidim otvoreno nebo i Sina Božjega kako sjedi s desna Otcu. In on je pa takrat, ko so ga kamnali, rekel takole, vidim nebesa odprta in Sina Božjega, ki sedi na njegovi desnici. Io vedo il cielo che è aperto e Gesù Cristo che siedi alla destra alla Padre. Alleluja. Alleluja.
I zato, braći i sestre, kad umremo, In zato, brate in sestre, ko umremo, mi ćemo zauvijek biti s Gospodinom. bomo za vselej bili z Gospodom. I ta radost će biti potpuna, kaže Isus. In to veselje, to naše veselje v Gospodu bo popolno. Evo, vjerujem da je svatko od vas doživio u životu neku posebnu sreću, radost, dakle, nešto mu se dogodilo dijete. Jaz verjamem, da je vsakdo izmed vas v življenju že kdaj doživel posebno radost, posebno veselje, da se mu nekaj izjemnega zgodilo. Možda kad vam se rodio unuk ili dijete, Mogoče ko se je rodil otrok ali vnuk, ali ko je otrok zaključil šolo. Vjerujem da svatko ima posebno. Verjamem, da je vsakdo že doživel eno posebno veselje. Ali ta radost trajala je kratko. Ampak veste, to veselje ponavadi zelo kratko traja. A zamislite, braći i sestre, tu radost, dakle tu koju smo doživjeli, kad pomnožite sa milijardu, Predstavljajte si sedaj takšno radost, ki ste jo, oziroma veselje, ki ste ga kdaj doživeli, in to pomnožite z milijardo. i tako će ta radost će biti u raju. In takšna radost bo v nebesih. Uvijek. Za vselej. Uvijek. Za vselej. Aleluja. 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 Zato se moramo pripremati zapravo ovdje na zemlji. In zato se moramo tukaj na zemlji pripravljati. Jer raj počinje ovdje. Paradiso comincia di qua. Nebesa se začenjajo tukaj. Ovdje na zemlji. Tukaj na zemlji. I sad, evo, poznao sam jednu djevojku Poznal sem eno punco, koja je bila gluhonijema. ki je bila gluhonema. A bila je jako pobožna, ona je pripadala Isusu Kristu. In ona je pripadala Jezusu Kristusu, bila je zelo pobožna. Danas mnogi ljudi koji vide, koji čuju, oni pripadaju crkvi kršćani, a ne Isusu. Danes veliko ljudi pripada cerkvi, ne pa Jezusu. I pazite, ta djevojka ona nije govorila protiv Boga. In pazite, ta punta, to dekle ni govorilo zoper Boga. Zašto Bog me kaznio, pa otko baš ja i tako dalje. Ni govorila, joj, Bog me je kaznoval, zakaj prav jaz. Ona je učinila puno je uspjela u životu, jako je bila ograničena. In pogledajte, uspela je v življenju narediti veliko, čeprav je bila omejena. Bila je jako pobožna, vrlo plemenita. Bila je zelo pobožna, zelo plemenita. I ta djevojka je umrla. In to dekle je umrlo. Možda je imala 35 godina. Nekje v 35. letu. I zamislite, braći i sestre, čovjek koji ne čuje. Zamislite si, brate in sestre, človek, ki ne sliši. Ona nije mogla nikad čuti svoj glas. Ona nikoli ni zmogla slišati svojega glasu. Nikad nije mogla čuti nekoga da svjedoči o Isusu. Nikoli ni mogla slišati nekoga, ki pričuje o Jezusu. Ona nije mogla čuti crkut ptica. Ona ni zmogla slišati, kako ptice pojejo. Dakle, to je veliki hendikep. Veste, to je zelo velika ovira. Ona nikad nije vidjela zelenu travu. Nikoli ni videla zelene trave. Nikad nije mogla vidjeti lice djeteta. Nikoli ni mogla videti obraz otroka. Plavo more. Modro morje. Dakle, zakinuta je bilo za puno stvari kratko ovdje na zemlji. Torej, za te kratke, oziroma tukaj za te stvari na zemlji je bila prikrajšana. Međutim, braći i sestre, ja vjerujem, Ampak jaz verujem, brate in da sestre, je ta djevojka doživjela veliku radost kad je umrla. da je to dekle doživelo izjemno veliko radost, ko je umrla. Da je po prvi put čula u životu Božji glas. Prvič v življenju je slišala Božji glas. Bog je spomenuo njezino ime. Bog je izrekel njeno ime prvič. Da je ona po prvi puta vidjela Boga licem u lice. Prvič je videla Boga obraz, pregledala ga je v obraz. Braći i sestre, to je bila ogromna radost. Brati in sestre, to je bila izjemna radost. Dakle, bila je kratkotrajna u životu, je bila zakinuta za puno stvari. Tukaj v življenju na zemlji je kratkoročno bila omejena za veliko stvari, prikrajšana je bilo veliko stvari. Zauvijek, dakle, radost, blaženstvo, sreća u nebi. Ampak je potem po smrti imela pa za vselej radost, srečo ni bila blažena. Dakle, mi smo, zato jako je važno misliti na vječnost, na život koji nas čeka. Zelo pomembno je zato misliti na večnost, na življenje, ki nas čaka. Gospa u Međugorju se ukazuje tolike godine. Mati Marija se prikazuje v Međugorju že toliko let. Odakle ona dolazi? Od kje ona prihaja? Ona dolazi iz raja. Ona prihaja iz nebes. Ona nam želi reći, ljudi, pa postoji raj. Ona nam želi povedati, nam sporoča, obstajajo nebesa. Postoji Božje kraljevstvo, nebeski Jeruzalem. Obstaja nebeški Jeruzalem, Božje kraljestvo. Dakle, kako tamo piše u Svetome pismu. Kako piše u Svetom pismu? Da ćemo, je rekao Isus, kaže, kod moga oca ima mnogo stanova. Pravi takole, pri mojem očetu je veliko prostora, veliko je, v nebesih je veliko prostora pri očetu. Esiste tanti
tante stance nel cielo. Dakle, kod mog oca imam puno stanova. Veliko je sob, veliko je prostorov, veliko je stanovanj. I kad dođemo u raj, braćo i sestre, mi ćemo razgovarati sa svetim Antom Enovatom. Ko pridemo v nebesa, se bomo pogovarjali s svetim Antonom, Nel cielo vi parleremo con San Antonio del Padova, con San Francesco, San s svetim Augustino. Frančiškom, s svetim Augustinom se bomo v nebesih Mi ćemo pogovarjali. razgovarati s njima. Pogovarjali se bomo z njimi, ko pridemo v Kako nebesa. su to oni postali sveci? Kako so postali svetniki? Kako su oni došli u Božje kralje? Kako so prišli v nebeško kraljestvo? I mi ćemo tamo susresti naše bližnje, očeve, majke, naše sinove, kćeri, In tam bomo srečali naše sinove, naše hčerke, naše očete, naše matere. pobačenu djecu. Aha, in seveda tam bomo tudi videli vse otroke, ki so bili Ali splavljeni. oni će biti odrasli. Ampak veste, ti otroci, ki so bili splavljeni, bodo v nebesih odrasli. Mi ćemo ih tamo susresti. Mi bomo jih tam srečali. Jer raj je zajedništvo, komunikacija. Nebesa so skupnost. Il cielo è la comunicazione, vivere V nebesih živijo ljudi insieme, skupaj. živjeti Vsi zajedno. živijo skupaj. Tu ćemo slaviti Gospoda. In tam bomo slavili Gospoda. Zauvijek ćemo ga slaviti. Za vse ga bomo slavili. Zato uvijek sad mi dolazi kako pobačaj nije samo ubojstvo jednoga čovjeka, Veste, splav ni samo umor enega človeka, nego to je ubojstvo puno ljudi. ampak to je umor mnogih ljudi. Jer to dijete koje je pobačeno, ono je moglo imati obitelj sa 10 djece. Saj veste, ta otrok, ki je bil splavljen, če bi bil živ, morda imel družino od 10 otrok. Zato ni u jednom slučaju to nije prihvatljivo zapravo za nas. In zato za nas ni to sprejemljivo v nobenem primeru. Stoga, braći i sestre, Zato, braći i moramo sestre, živjeti svetim životom da bismo došli u nebo. moramo živeti sveto življenje, da bi prišli v nebesa. U nebo idu sveci. V nebesa grejo svetniki. Dakle, a tko je svet? Kdo je svet? Kdo so tisti sveti? Onaj tko ljubi Boga, tko ljubi bližnjeg. Tisti, ki ljubi Boga in ljubi svojega bližnjega. Aleluja. Aleluja. Zatim broj 2, evo govorimo malo o čistilištu. Zdaj bomo malo govorili o vicah. Dakle, čistilište je dio raja, a ne pakla. Veste, vice so del nebes, ne del pekla. Čistilište je isto mjesta gdje se duše čiste od svega onoga što nije Bog, purgatorijum. V vicah se duše očistijo vsega tistega, kar ni sprejemljivo pri Bogu. Purgatorijum je un parte del cielo. Vice so del nebes. Dakle, duše prolaze kroz Božje milosrđe. In tam duše grejo skozi Božje usmiljenje. La misericordia di Dio è con noi. Tam je Božje usmiljenje. I to je, braćo i sestre, slično kad dijete se rodi prije vremena, To je tako kot otrok, ki se rodi predčasno pa onda ga stavi u inkubator. in ga morajo dati v inkubator. Poseban tretman gdje se hrani. Kad ojača, onda ga roditelji preuzmu. To je poseben tretman, kjer on potem, kjer se krepi in ko je dovolj krepak, takrat ga prevzamejo starši. To je čistilište. To so vice. Ali Bog je sa dušama u čistilištu. Ampak veste, Bog je z dušami v vicah. Kad mi na zemlji pomažemo njima da oni iz toga mjesta uđu u Božje Mi kraljevstvo. tukaj na zemlji pomagamo njim, da bi lahko vstopili v nebeško kraljestvo. Kaže sveta Faustina Kowalska. Sveta Faustina Kowalska pravi takole. Isus mi se jedan put ukazao Jezus se mi je nekoč prikazal i on mi je pokazao čistilište. in pokazal mi je vice. I ona kaže ovako u svojoj knjizi Santa Faustina. In v svojem dnevniku pravi Sveta Faustina Kowalska Ha takole. detto che Gesù mostrava il purgatorio. Jezus je pokazal vice. I kaže ona, duše su tako se mučile u čistilištu. In pravi, da so se tam duše izjemno mučile v Dakle, vicah. tamo postoji i težina i mučenje, pročišćavanje, Tam obstaja čiščenje, trpljenje, bol. bolečina. I ona kaže poslije, radije 1000 godina ovdje trpjeti najveće boli, muke na zemlji, nego provesti jedan dan u čistilištu. In Sveta Faustina pravi takole, ko je videla to, kar je Jezus pokazal, raje 1000 let trpeti na zemlji, kot pa en dan v vicah. Vidite, braći i sestre, a što sad trebamo učiniti da preskočimo čistilište? In kaj je pa potem potrebno storiti, da preskočimo vice? Cosa dobbiamo da fare che saltiamo il purgatorio? Molto semplice, vrlo jednostavno. To je nekaj zelo preprostega. Vršiti volju Božju svaki dan. Izpolnjevati Božjo voljo vsak dan. Osservare la volontà di Dio ogni giorno. Vsak dan opazovati in izpolnjevati Božjo voljo. To ne znači da samo moraš uzeti kruncu u rukama i samo se moliti. To ne pomeni, da moraš samo vzeti rožni venec v roke in moliti. Nego, braći i sestre, vaši poslovi svakodnevni. Ampak, veste, vaše vsakodnevno delo, brati in Da sestre, to radiš savjesno. da to delaš z vestjo, da to delaš ozaveščen. Ako njeguješ svoga oca, svoju majku bolesnu, čini to s ljubavlju. Če neguješ svojega bolnega očeta ali pa mati, delaj to z ljubeznijo.
Ako kuhaš, kuhaj s ljubavi. Če kuhaš, kuhaj z ljubeznijo. Ili ako čistiš, isto tako čini to s ljubavi. Če čistiš, delaj to z ljubeznijo. I svaki posao koji obavljaš, neka to bude savjesno, ako si liječnik ili stomatolog, s ljubavlju. Vsako delo, ki ga delaš, tudi če si zdravnik, stomatolog, karkoli že počneš, počni to z Da ljubeznijo. prepoznaješ Isusa Krista u tim ljudima s kojima se surađuješ. Zato, da prepoznaš Jezusa Kristusa v ljudeh, s katerimi sodeluješ. I naravno, izbjegavati grijeh. In seveda treba se izogibati greha. Jer, braći i sestre, grijeh škodi i duši i tijelu. Kajte, brate in sestre, greh škodi duši in telesu. On je uzrok mnogih bolesti, mnogih zala. On je vzrok tudi mnogih bolezni in mnogo katerega zla. Grijeh i volja Božja, vršiti volju Božju, nikad ne idu skupaj. A veste, greh in Božja volja nikoli ne gresta skupaj. Il peccato è osservare la volontà di Dio, non vanno insieme mai. Dakle, nikad ne idu skupaj. Nikoli ne grejo skupaj. Moraš izbjegavati grijeh. Treba se izogibati greha. Biti pravedan, dolaziti na sakrament. Biti pravičen, prihajati po zakramente. Potpuno slijediti Gospodina. In slediti Gospodu u popolnosti. Jer sveci su bili potpuno normalni ljudi. A veste, svetniki su bili popolnoma normalni ljudi. Mi često mislimo sveci su nekakvi čudaci. Mi veliko krat mislimo, da so sveci neki čudaki, svetniki neki čudaki. Sveci su ljudi bili koji su griješili. A veste, svetniki so bili ljudje, ki so grešili. Ali su se kajali za svoje grijehe. Ampak so se za svoje grehe kesali. Oni su ispovjedali svoje grijehe. Oni so svoje grehe ispovedovali. Oni su radili na sebi. Oni so delali na sebi. Dakle, i santi erano amici con Gesù Cristo. Sveci su bili prijatelji s Isusom. Svetniki so bili prijatelji Jezusa Kristusa. I zamislite sad, braći i sestre, kad mi sad svi izašli iz ove crkve. Predstavljajte si, brate in sestre, da bi sedaj vsi mi tukaj zapustili crkvu. I sad, kad bi pozvali svece s neba da dođu ovdje. In ko bi poklicali svetnike iz nebes, da pridejo sem. Pa mi se pogledamo možda na kor gore. Mi bi se pa tam povspeli na kor. Ili ovdje. Ali pa tlele. Da se rasporedimo svi koji smo u crkvi ovdje i tam gore. Se pravi, da vsi, ki smo v crkvi, gremo ali na kor ali sem, se razporedimo. I sad došli su sveci. In zdaj pridejo svetniki tukaj, kjer smo mi sedeli. Mi bi se jako iznenadili. Mi bi se iznenadili. Mi bi se zelo presenetili. Kad bi vidjeli svece da su oni slični nama. Ko bi videli svetnike, da so tukaj že med nami. Jedan je mršav, drugi je debeo. Eden je suh, drugi je debel. Jedan je inteligentan, drugi nije. Eden je inteligenten, drugi ni. Jedan ima plavu kosu, drugi ima crvenu kosu. Eden je blond, drugi ima rdeče lase. Razni, zapravo oni bi bili jako slični nama. Oni bi bili zelo podobni nam. Jer mi mislimo da je svetost, da je to nešto apstraktno. Mi mislimo, da je svetnik nekaj zelo abstraktnega. Pitam jednoga gospodina, preko vi ste, kažem njemu, vi ste pozvani na svetost. Čovjek. Pravim enemu človeku, ti si poklican k svetosti. Kažem, kako ja, pa ja sam laik. On pravi, kako jaz, pa se jaz sem laik. Ho detto un uomo, tu sei chiamato a essere santo, lui mi ha detto, io sono laico. Ja, ti si poklican k svetosti. Mi smo svi pozvani da budemo sveti. Vsi smo poklicani, da smo svetniki, da smo sveti. Jel ti voliš Isusa? Voli. A ljubiš Jezusa? Ja. Ljubiš Isusa. To ti je najvažnije. Čuvaj se grijeha, ljubi Isusa. To je najbolj pomembno. Čuvaj se greha, ljubi Jezusa. Jer, braći i sestre, kad umremo, brate in sestre, ko umremo, neće biti najvažnije što smo učinili, gradili, što smo radili. A veste, takrat, ko umremo, ne bo najbolj pomembno vse tisto, kar smo gradili, delali. Ono što će biti ključno, koliko smo Isusa ljubili. Tisto, kar bo ključno, je koliko smo ljubili Jezusa. Koliko je Isus živio u nama, u našem srcu. Koliko je Jezus živel v nas, v naših srcih. Aleluja. 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 Zato se treba truditi da poslije smrti dođemo odmah u nebo. In zato se treba truditi, da po smrti pridemo takoj v nebesa. Znači, raj postane, kažem, čistilište ovdje počinje, raj počinje ovdje na zemlji. Da. Torej, vice in nebesa začenjajo tukaj na zemlji. Stoga, braći i sestre, dakle, svoj kršćanski život tako voditi. Zato je treba svoje kršćansko življenje, brate in sestre, tako živeti, da budemo potpuno predani Gospodinu Isusu. Da smo popolnoma predani Gospodu Isusu. Svakodnevno da slijedimo Isusa. Vsak dan da mu sledimo. Jer kad mi slijedimo Isusa, Isus slijedi nas. Jer ko mi sledimo Jezusu, Jezus sledi nam. Quando noi seguiamo Gesù Cristo, Gesù segue a noi.
On slijedi nas. Jezus zasleduje nas, sledi nam. Stoga smo pozvani biti non stop, dakle 24 sata povezani s Isusom. Zato smo poklicani, da smo 24 ur na dan povezani z Jezusom. Essere collegati con Gesù 24 ore. 24 ur nam povezani z Jezusom. Da nam Isus bude na prvom mjestu. Zato, da nam je Jezus na prvem mestu v našem življenju. Evo sada postoji treće, postoji pakao. In obstaja seveda tretje pekel. Esiste inferno. Dakle, zanimljivo da je Isus više govorio o paklu nego o raju. A veste, zelo je zanimivo, da je Jezus več govoril o peklu, kot pa o nebesih. Gesù ha parlato di più dell'inferno che del paradiso. Dakle, više o to što smo saznali da postoji pakao i od Isusa. To, da smo zvedli, da obstaja pekel, je to smo zvedli od Jezusa. Jezus je o tem I govoril. kaže da je gospa u Fatimi. In pravijo, da je mati Marija v Fatimi, ha mostrato ai bambini inferno. je otrokom v Fatimi pokazala pekel. Troje djece koji su bili vidioci. Sprej tisti 3 otroci, ki so... I kaže, oni su vidjeli kako duše u paklu, kao žeravice iz nekog velikog ognja, kako ulaze i izlaze. Pravi, da so ti otroci videli, kako duše v peklu so kot žerjavica, ki se torej izhaja in se vrača v ogenj. I djeca su poslije toga postila, činili su žrtve, samo da duše ne odlaze u pakao. In potem so se ti otroci postili, so se žrtvovali samo zato, da duše ne bi šle v pekel. Braćo i sestre, netko će reći, pa sad ne postoji pakao. Veste, brati in sestre, nekdo bo rekel takole, pekel ne obstaja. Ali da ne postoji pakao, Ampak veste, če pekel ne bi obstajal, pa Isus ne bi došao na zemlju. potem Jezus ne bi prišel na zemljo. Che non esiste inferno, Gesù non verrà sulla terra. Isus ne bi došao, ne bi se utjelovio, umro, ne bi uskrsio. Jezus se ne bi utelesil, ne bi umrl in ne bi vstal, če ne bi bilo pekla. A Isus je zato došao. Saj je Jezus vendarle prav zato prišel. Gesù è venuto perché ti salva dall'inferno, da nas spasi od pakla. Jezus je prav zato prišel, da nas reši od pekla, Da idemo u nebo, da gremo v nebesa, Božje kraljevstvo. v Božje kraljestvo. Kaže, jedan intelektualac je došao kod Padra Pija Pravijo, da je nek zelo intelektualen človek prišel k Patru Piju i rekao, oče Pio, ja ne vjerujem da postoji pakao. in da je Patru Piju rekel takole: Padre Pio, jaz ne verjamem v pekel, ne verjamem, da Credo obstaja. che esiste l'inferno. Jaz ne verjamem, da Kaže obstaja. njemu Padre Pio, vjerovat ćeš kad dođeš u njih. Pravi Pio, Padre Pio pa je rekel: verjel boš, ko boš tam prišel. Crederà che quando verrai. Ko boš tam prišel, boš verjel. Dakle, postoji pakao. Obstaja pekel. Pakao je mjesto muka. In to je mesto trpljenja, muk. Dakle, i zauvijek, braćo i sestre. In za vselej, brati in sestre. Vidite kako je ovdje vrijeme, jako je toplo. Danes je tukaj, vidite, zelo vroče, toplo. Ali u paklu to se ne može usporediti. Ampak veste, to se ne more primerjati z vročino v U peklu. paklu nema vode. V peklu ni vode. Non c'è acqua nell'inferno. Ni vode. Nema piva, pogotovo. Piva pa sploh ne. Zato predajte se Isusu. Zato se predajte Jezusu. Predajte se Isusu. Predajte se Jezusu. Nemojte reći, sutra ću kasnije. Ne takole govoriti, jutri bom šel, jutri bom. Jer đavao kaže, kasnije, sutra ima vremena. Ker hudič pravi takole: ja, jutri je čas, se je še časa. Sutra može biti prekasno. Veste, jutri je lahko prepozno. Gospodin može poslati anđela po nas danas, po našu dušu. Gospod lahko pošlje angela po našo dušo danas. Zato uvijek moramo biti spremni. Kažeš, bdijte i molite. In zato pravi Jezus: bedite in molite, bodite Ne znate pripravljeni. ni dana ni časa kad sin čovječji dolazi. Ker ne poznate ne dneva, ne ure, ko bo prišel sin človekov. Uvijek živi u milosti Božje. Vedno živi v milosti, v Božji milosti. Jer, braćo i sestre, ne možeš sad živjeti u grijehu, grešiš bludno, gledaš pornografiju, mrziš ljude, psuješ, proklinješ, očekivati da će Bog poslati anđele po tebe, da će te odvesti u nebo. Veste, ne more človek, ki živi v grehih, ki se utaplja v pornografiji, v raznih grehih sovraštva, pričakovati, da bo Jezus poslal angela in ga bo angel kar odnesel v nebesa. Mi se zavaravamo s tim. S tem se človek vara. Zato uvijek treba biti čovjek spreman. Človek mora biti vedno pripravljen. Kad kaže Isus, kad ne znaš, kaže, kad zaručnik dolazi, ne znaš u koji čas. Jezus pravi takole: ne veš, kdaj ženin prihaja.
Ne veš, ob kateri uri boš in prišel. Zato ova duhovna obnova neka nam malo pomogne. Zato naj nam ta duhovna obnova malo pomaga. Da se osvijestimo. Da ozavestimo to svoje življenje. Da postoji raj, postoji nebo. Da ozavestimo, da so nebesa, da obstajajo nebesa. Što kaže Isus? Kaj pravi Jezus? Evo stojim na vratima i kucam. Evo, tukaj sem na vratih in trkam. Isus je vani, hoće unutra. Jezus je zunaj in bi rad prišel noter. Dakle, zato Isus kaže, ako ti otvoriš mi vrata, Jezus pravi, če mi odpreš vrata, ja ću ući k tebi večerati s time i s tobom ti sa mnom. Pravi Jezus takole, če mi odpreš vrata, bom prišel k tebi, s teboj obedoval večerjo in ti z menoj. Isus kuca, Jezus trka, ali ti moraš ustati i otvoriti mu vrata. ampak ti moraš odpreti vrata. Zato kad ti Isus otvoriš vrata na zemlji, Ko Jezusu na zemlji odpreš vrata, kad umreš ko umreš i pokucaš na vrata raja, in boš trkal na vrata raja, onda će ti Isus otvoriti bo vrata. potem Jezus tebi odprl vrata. Aleluja, Aleluja, aleluja. aleluja. I to znači to predanje Gospodinu. In to je, ko se Gospodu predaš. Kaže jedan svećenik koji je napustio zvanje, Veste, nek duhovnik, ki je zapustil duhovništvo, pravi takole. Franjevac kao i ja, Bil je frančiškan, tako kot to je jaz. jedan moj kolega koji sam poznavao. To je bil moj prijatelj, kolega, ki sem ga poznal. I tako je par godina živio, nije se ženio, sam je živio kod roditelja. Ko je zapustil duhovništvo, je sam živel pri starših nekaj let, ni se poročil. I on je ušao u duhovne vježbe Svetoga Ignacija, entratum i esercici spirituali Sankt Ignacija. On je vstopil v duhovne vaje, ignacijanske duhovne vaje svetega Ignacija. I u kontemplaciji on je vidio sebe u paklu. In je v kontemplaciji, ko je bil v teh duhovnih vajah, zagledal sebe v peklu. Dakle, ho visto proprio se stesso nell'inferno. Videl se je v peklu. I on se tako se uplašio. In tako se je prestrašil, Da se vratio, da se je vrnil. vratio se ponovno da bude svećenik. Vrnil se je v duhovništvo, vrnil se je k frančiškanom. I taj strah ga je naveo da se potpuno Bogu preda. Prek tega straha, ko je doživel sebe v peklu, je prišel nazaj in se je Bogu popolnoma predal. Tako bi završio da se to nije dogodilo. Da se to ni zgodilo, bi končal v peklu. Zato, braći i sestre, predajte se Isusu. Zato, brati in sestre, predajte se Jezusu. Dite si al Gesù Cristo. Recite Jezusu da. Evo sad dolazi jedna priča. Zdaj prihaja še ena zgodba. Bila je jedna mlada djevojka. Bila je neka mlado dekle je bilo. Jako bila dobra, pobožna. Bila je zelo pobožna, dobra. Ona bila je hodočastila u Međugorje, molila kronicu, na misu dolazila. Romala je v Međugorje, molila je rožni venec, prihajala je k maši. I jedne noći sanjala da je umrla. In eno noč je sanjala, da je umrla. I došla je pred vrata raja, a ne može ući u raj, jer je anđeo Gabriel stajao pred vrata. Prišla je pred nebeška vrata, ni pa mogla vstopiti, zato ker je tam stal angel Gabriel. Listao jednu debelu knjigu. In on je tam bral eno debelo knjigo. Knjiga života. To je bila knjiga življenja. I kaže anđeo, ti ne možeš, draga moja, ući u raj. In nadangel Gabriel pravi njej takole: draga moja, ne moreš v nebesa. Pa kako ja ne mogu? Pa što sam učinila? Pa što sam učinila da ne mogu In ući? pravi, da je ona takole sanjala. Rekla je: kaj sem naredila, da ne morem noter? Kaj sem naredila? Kaže anđeo, nije problem što si učinila, nego ono što nisi učinila. In nadangel Gabriel pravi takole: ni problem v tistem, kar si storila, težava je v tistem, kar nisi storila. Ti nikad svoje srce nisi predala Isusu. Ti nikoli svojega srca nisi predala Jezusu. Ti nisi rekla da Isusu Kristu. Ti Jezusu nisi rekla ja. Ti jesi obavljala pobožnost. Ti si bila pobožna. Zato, braći i sestre, ona se u tom trenutku probudila, In v tem trenutku se je zbudila iz sanj, klekla kraj svoje postelje i Pokleknila. predala Isusu Kristu. pokleknila pri svoji postelji in svoje življenje izročila Jezusu. Darovala mu svoje srce. Podarila mu je svoje srce. Postala je nova osoba. In je postala nova oseba. Aleluja. Aleluja. Kada mi Isusu dadnemo svoje srce, Come quando Isusu- noi diamo il cuore di Gesù al Gesù, il nostro cuore al Gesù, Ko mi Jezusu izročimo, damo svoje srce. il cuore di Gesù vive nel nostro cuore. Pride Jezusovo srce v naše srce. Isusovo srce živi u našem srcu. In potem Jezusovo srce živi v našem srcu. Aleluja. Aleluja. Evo neka nam pomogne, dakle, duhovna obnova, ci aiuti questo ritiro, Naj nam ta duhovna obnova pomaga,
da uđemo u duhovni brak s Isusom. Da vstopimo v duhovni zakon, v duhovno poroko z Jezusom. Nel matrimonio spirituale con Gesù. Duhovni zakon z Jezusom. Aleluja. Aleluja. Dakle, postoji raj, pakao, čistilište. Obstajajo torej nebesa, vice in pekel. Evo, neka nam pomogne duhovna obnova. Dakle, u tome Naj nam duhovna obnova v tem pomaga, da se potpuno Bogu otvorimo i predamo. da se popolnoma Bogu odpremo in predamo. Idemo sada moliti. Gremo sedaj moliti. Andiamo a pregare. Idemo zdaj sedaj moliti. Vi se, braćo i sestre, odrecite se svega lošega. Brati in sestre, odpovejte se vsega slabega. Rinunciate ogni spiriti imondi, ogni peccato. Odpovejte se svega čisto onoga vsega, grehov, duhov, vsega, što vas spriječava da ljubite Isusa, kar vam preprečuje, da bi Jezusa lahko ljubili, da ga slijedite. da mu sledite. U ime Isusa Krista. V imenu Jezusa Kristusa. Upravo sada poništavam nad vama svaku prokletstvo. Sedaj lomim nad vami vsako prekletstvo. Annullo ogni maledizione. Svako prokletstvo na zdravlje, na sreću, na ljubav. Na zdravje, na sreći, na ljubezni, Salute sulla fortuna, sulla bellezza, na lepoti, na financije, na na financah, uspjeh. na denarju. Krvi Isusa Krista poništi. V krvi Jezusa Kristusa sedaj uničujem vsako prekletstvo. Annulli ogni maledizione. Naj kri Jezusa Kristusa sedaj uniči vsako U prekletstvo. Marijino ime. V imenu Marije. Annullo. Lomim sve uroke. Zlamljam vse uroke, Fantazije, crne mise, črne manše, donesene, crne molitve. črne molitve. Krvi Kristova poništi. Kri Kristusova uniči vse to. Annulli. Uniči vse to kri Kristusova. Sve vas, braćo i sestre, Vse vas, brati in tutti sestre, voi, koji ste tražili pomoć, tisti, ki ste iskali pomoč, abbiate trovato aiuto dalle streghe, od ste šli vještica, k čarobnjaka, čarovnikom, vještica, iscijelitelja raznih, od hođa, zdravilcem, gledati u karte, išli na bioenergiju, na šli reiki, na bioenergijo, na reiki, bavili se jogom, tisti, ki ste se ukvarjali z jogo, numerologijo, reinkarnacijom. reinkarnacijo. I tad su zli duhovi mogli ući u vas. Takrat so zli duhovi lahko prišli. Ili spiriti imondi potevano entrare nello Ko ste stvarno. se vsem tem ukvarjali, brati in sestre, so zli duhovi lahko prišli. Ako je nešto ušlo, ja vas oslobađam u Isusovo In ime. če je nekaj k vam prišlo, vas jaz zdaj osvobajam v imenu Jezusa. Libero nel nome di Gesù. V imenu Jezusa vas tega Sveti osvobajam. Mihovile, Sveti Mihajl, ja te molim u ime Isusa iz Nazareta. v imenu Jezusa iz Nazareta te prosim. Odveži one koji su sve za Odveži tiste, ki so zaveženi. svojim mačem, probodi zle duhove. Z mečem svojim prebodi zle duhove. San Michele, ti prego nel nome di Gesù, sleghi coloro che sono legati, con la sua spada trafiggi tutti gli spiriti maligni. U ime Isusovo i Marino, V imenu Jezusa in Marije lomim sve uroke zlamljam vse uroke, koji su mogli ući u vas preko hrane, preko pića, ki so lahko prišli v vas preko hrane, preko pijače, na dan vjenčanja. na dan poroke. Krvi Kristova poništi. Kri Kristusova uniči. Udjeli im transfuziju svoje božanske krvi. Daj jim sedaj transfuzijo svoje božanske Signore, krvi. dai la trasfusione del suo sangue. Daj, da pride sedaj tvoja. Budite slobodni, oslobođeni u Isusovo ime. Budite osvobojeni v imenu Jezusa. Vi libero nel nome di Gesù. V imenu Aleluja. Jezusa vas osvobajam. Aleluja. Vaš mozak neka napusti zli duh samoubojstva. Naj sedaj zli duh samomora zapusti vaše možgane, vaš um Prisilni, bludni misli. in vsi blodne misli. Ja vas Prešutne oslobađam misli. u Isusovo ime. V imenu Jezusa Kristusa vas tega osvobajam. Vostro vero sia lasciato lo spirito di suicidio, lo spirito di pensieri cattivi, siate liberati nel nome di Gesù. Budite sedaj osvobojeni v imenu Jezusa. Vaša usta neka napusti zli duh bogopsovke, hule na Boga. Naj sedaj vaša usta Spirito zapusti di bestemmia, duh preklinjanja Boga, duh preklinjanja laži, in duh laži, ovisnosti o drogi, alkohol, pušenje. odvisnosti od kajenja, alkohola, droge. Ja vas oslobađam u Isusovo ime. Jaz vas sedaj osvobajam v imenu Jezusa. A sve te zle duhove vežem, Vse te zle duhove sedaj zvežem, izbacujem i šaljem pod noge Gospodina. mečem sedaj in jih pošiljam pod noge Jezusa Siate Kristusa. liberati nel nome di Gesù. Budite sedaj osvobojeni v imenu Jezusa. Vaše tijelo neka napusti duh bludnosti, Naj vaše telo zapusti duh mesenosti, duh pornografije, blodnje, duh pornografije, duh homoseksualizma, duh pobačaja. duh abortusa, duh
Ja vas oslobađam upravo sada u Marijino ime, u Isusovo ime. V imenu Marije in v Jezusa vas tega sedaj osvobajam. Neka padnu s vas svi lanci, svi okovi. Naj sedaj iz vas padejo vse verige in vsi okovi. Neka vas napusti duh praznovjerja, lo spirito di superstizione, l'astrologia. Naj vas sedaj zapustijo tudi vsi duhovi praznoverja. Budite oslobođeni u Isusovo ime. Budite osvobojeni v imenu Jezusa Kristusa. I svaki duh straha, depresija, duh smrti neka vas napusti. In sedaj naj vas zapusti tudi vsak duh straha, Della depresije, morte, smrti. della paura, depresione. Budite oslobođeni upravo sada u Isusovo ime. Sedaj, v tem trenutku budite osvobojeni v imenu Jezusa. Riceverete le liberazioni nel nome di Gesù. Sedaj prejmite svobodo v imenu Jezusa I Kristusa. zapovedam duhu oholosti, zavisti, Sedaj zapovedujem duhu zavisti, duhu mlakosti, ljenosti, duhu mlačnosti, lenobe da napuste sve vas. in da zapustijo sedaj vse vas. Budite oslobođeni u Isusovo ime. Budite sedaj osvobojeni v imenu Jezusa. I neka napusti ovaj prostor duh komunizma, duh osvete, Ta prostor sedaj naj zapusti duh komunizma, duh maščevanja, srdžbe, bijesa, besa, neopraštanja. duh neotpuščanja. Ja vas oslobađam u Isusovo Jaz ime. se sedaj osvobajam v imenu Jezusa. I zapovedam svim zlim duhovima. svim I ordino, tutti gli spiriti maligni, In vsem zlim duhovom sedaj zapovedujem, koji su mogli ući u priljepice za vas, koji su entrati. ki so lahko prišli in se zalepili za vas, Ako ste se bavili spiritizmom, če ste se ukvarjali s spiritizmom, ili ste išli hođama po zapadu, ali ste mogoče hodži šli po tiste zapise hodžine, ili salijevali na olovo ove strave, ili ste išli iscijelitelji. ali ste šli mogoče kakšnim zdravilcem. Ja vas oslobađam upravo sada, Jaz vas v tem trenutku osvobajam. u Isusovo ime. V imenu Jezusa Kristusa. Aleluja. Aleluja. Neka napusti vas i vaše obitelji. Naj ti duhovi zapustijo vas in vaše družine. Svaki zloduh. Vsak hudobni duh. I da se više nikad nije vratio. Naj se nikoli več ne vrne. Ja ih vežem, izbacujem i šaljem pod noge Gospodina Isusa. Jaz jih zvežem in jih vržem pod noge Jezusa Kristusa. Siate liberati nel nome di Gesù. Budite sedaj svobodni v imenu Jezusa Upravo Kristusa. sada budite slobodni. U tem Ora. trenutku, u tem Siate trenutku. liberi ora. Zdaj, v tem trenutku budite Nel svobodni. nome di Maria, nel nome V di imenu Marije, v imenu Jezusa Kristusa. Aleluja. 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 Zaplješćimo Gospodinu. Idemo sedaj zaploskati Gospodu. Isus kaže, kad vas ja oslobodim, bit ćete slobodni. Jezus pravi, ko vas jaz osvobodim, boste resnično svobodni. Aleluja. Aleluja. Braći i sestre, Isus je pobjedio đavola. Isus ima moć nad đavolom. Veste, Jezus je premagal hudiča, ima moč nad hudičem. I on je dao nama tu moć. In on je to moč dal nam, Da ga mi možemo pobijediti. da ga tudi mi lahko premagamo. U Isusovu ime. V imenu Jezusa. Zato ako je Isus u tvome srcu, više ga se nećeš se više bojati đavola. Zato, če je Jezus v tvojem srcu, se več ne boš bal hudiča, On će se bojati tebe. ampak se bo hudič bal tebe. Aleluja. Aleluja. Se Gesù vive nel tuo cuore, non c'è la paura del diavolo. Il diavolo ha paura da te. Aleluja. I zašto ponekad prevedem? Zato što ima ovdje jedna grupa Italijana. Jaz tukaj prevajam, zato ker je še ena skupinica Italijanov, zato govori v italijanščini. I sad kad sam bio u New Jerseyu, Ko je bil v ZDA, v New Jerseyju, na jednoj karizmatskoj jednom kongresu, je bil na enem karizmatičnem kongresu, onda sam morao ono što govorim vama na hrvatskom, to sam sve morao na talijanskom jeziku. in ko sem bil tam, sem moral vse, kar sedaj govorim v hrvaščini, govoriti v italijanščini. Moliti u ime Isusa. Moliti v imenu Jezusa. Duh Sveti mi je pomogao. Sveti duh mi je pomagal. Zato kaže apostol Pavao, bez Duha Svetog Zato sveti apostol Pavel pravi, brez svetega duha mi ne možemo reći Isus Krist je Bog. mi ne moremo reči Jezus Kristus je Bog. To je naš Bog. To je naš Bog. Senza lo Spirito Santo non possiamo dire Gesù Cristo è il Signore, nostro Dio. Dakle, bez Duha Svetoga ne možemo biti sveti. In brez svetega duha ne moremo biti sveti. Senza lo Spirito Santo non possiamo essere santi. Ne možemo razumjeti Bibliju. Ne moremo razumeti svetega Ne pisma. možemo capire la Bibbia. Ne moremo razumeti svetega pisma brez svetega duha. Ne možemo susresti Isusa Krista. In ne moremo se srečati z Jezusom Kristusom brez svetega Ne duha. možemo ti svjedočiti
senza lo Spirito Santo non possiamo testimoniare Gesù, pregare, incontrare Gesù. Brez Svetega Duha ne moramo pričevati o Jezusu, ne moramo se srečati z Jezusom. Zato kaže tamo apostol Pavao, oni koji vodi Duh Božji, oni su sinovi Božji. Zato pravi sveti Pavel, tiste, ki jih vodi Sveti Duh, so Božji sinovi. Smo sinovi Božji ako nas vodi Duh. Če nas Sveti Duh vodi, smo Božji sinovi. Duh Svet. Sveti Duh. Evo, autor Biblije je Duh Svet. A veste, avtor Svetega pisma je Sveti Duh. On je napisal Sveto pismo. Zapravo, Duh Sveti nadahnuo ljude. Sveti Duh je navdihnil ljudi, koji su pisali. ki so pisali. I ne znam kako je u slovenskoj u prijevodu Biblije. Ne vem, kako bo tole zdaj v slovenskem prevodu Svetega pisma. Dakle, zadnja rečenica, zadnja riječ u starom, Biblija se sastoji stari i novi zavjet. To znači stari novi, stari savjet, novi zavjet, stari zavjet. Ja, stara zaveza, nova zaveza. Dobro. I zadnja riječ u starom zavjetu zadnja beseda v stari zavezi je prokletstvo. Je prekletstvo. La ultima parola nel Vecchio Testamento è maledizione, prokletstvo. Zadnja beseda v stari zavezi je prekletstvo. A zadnja riječ u Novom zavjetu, a zadnja beseda v novi zavezi je blagost. Je blagoslov. Biblija završava sa blagoslovom. Sveto pismo se zaključuje z Novo blagoslovom. Testamento je la benedizione ultima parola. Novi zavezi je blagoslov zadnja beseda. Braći i sestre, mi bismo živjeli u prokletstvu da Isus nije došao. Brati in sestre, da Jezus ni prišel, bi živeli v prekletstvu. Tako mi bi propali svi. Mi bi vsi propadli in šli v peklo. A kada je Isus došao, on nas je iz prokletstva i vječno uveo u blagoslov. Ko je Jezus prišel, nas je iztrgal iz oblasti teme, iz prekletstva in nas upeljal v blagoslov. Venuto e siamo entrati, abbiamo ricevuto la benedizione di Dio, benedizione spirituale. In smo prejeli blagoslov, duhovni blagoslov od Boga. Dakle, nemojte to zaboraviti, don't dimenticare. Ne pozabite tega. Da je, što se nalazi u starom i novom zavjetu. Torej ne pozabite, kaj se nahaja kot zadnja beseda v stari zavezi in zadnja beseda v novi zavezi. Biblija je napisana za ljude koji ne vjeruju. Sveto pismo je napisano za ljudi, ki ne verujejo. Biblija je scritta per le persone che sono atei, che non credono. Zato ako imate ljude koji ne vjeruju u Boga, morate im kupiti Sveto pismo. Zato če poznate ljudi, ki ne verujejo v Boga, kupite im Sveto pismo. Kad budu čitali, onda će povjerovati. Ko bodo brali Božjo besedo, bodo začeli verovati. Koji su ateisti, agnostici, nikad nisu čitali Sveto pismo. Tisti, ki so ateisti ali agnostiki, niso nikoli brali Svetega pisma. Znači, Biblija je napisana za one koji ne vjeruju i za one koji malo vjeruju. Sveto pismo je napisano za tiste, ki ne verujejo in za tiste, ki malo verujejo. I dok čitaš, u tebe doći će vjera. Kaj ti, ko bereš Sveto pismo, pride vera. Jer žalostno je, braćo i sestre, sramota i bruka i sramota. Brate in sestre, sramotno, resnično sramotno pa je in žalostno. Katolici nemaju Biblije svoje vlasti. Da katoličani nimajo Svetega pisma pri sebi. Ima 3 kuće, ima 2 stana. Ima 3 kuće, 2 stana. Torej ima nekdo lahko 3 hiše, 2 stanovanja. Ima veliki auto, ima jahtu. Ima ogromen avto, ima jahto. Ima puno na banci novaca. Na banki ima veliko denarja. Ima zemlju, ima njive. Ima zemljo, njive. Ima volove. Ima bunare. Ima glave živine, ima vodnjake. A nema Svetega pisma. Nima pa niti enega Svetega pisma. To je jako žalostno. To je žalostno. I kaže jedan naš profesor, pokojni Tomislav Ivančić. Pokojni profesor Tomislav Ivančić iz Zagreba pravi takole. Onaj tko nema Biblije, on nije vjerni. Tisti, ki nima Svetega pisma, ni vernik. Zato, evo, to je jedno upozorenje, znate. Zato, veste, to je eno opozorilo. Možda imaš 3 mobitela, nemaš Bibliju. Mogoče imaš 3 telefone, nimaš pa Svetega pisma. Ima i takvi. Veste, tudi to obstaja. Barem jedan prodaj i kupi Bibliju. Prodaj en telefon pa si kupi Sveto pismo. Ili ja ću ti poslati, evo, ako nemaš. Če nimaš, ti bom jaz poslal. Aleluja. 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 Dobro. Idemo dalje. Idemo naprej. Moliti za zdravlje, andiamo pregare per la Sedaj bomo molili za zdravje. Duše i tijela. Isus je onaj koji ozdravlja. Gesù je guaritore. Jezus je tisti, ki ozdravlja. Mi svećenici, mi nosimo lijekove. Veste, mi duhovniki imamo zdravila. Mi ne ozdravljamo. Mi ne ozdravljamo, mi prinašamo zdravila. Mi nosimo lijekove, a Isus ozdravlja. Jezus ozdravlja. Isus je ljubljeni liječnik.
Jezus je zdravnik, ljubljeni Gesù zdravnik. è un medico amato, ljubljeni Jezus je liječnik ljubljeni zdravnik. i liječi ljubav. In on zdravi z ljubeznijo. Gesù guarisce con l'amore. Jezus zdravi z ljubeznijo. Zato dar liječenja je povezan sa ljubav. Dar ozdravljenja je povezan z ljubeznijo, nujno. Bez tog dara ljubavi teško da možeš pomoliti se za nekog da ozdravi. Brez dara ljubezni se je zelo težko pomoliti za neko ozdravljenje. Pa kad su bolesnici došli k Isusu, on je plakao nad njima kad ih je vidio. Veste, ko so bolni prišli k Jezusu, Jezus jokal. Gesù piangeva quando visto i malati. Ko je videl bolnike, je zajokal. Njega je sućut, kompasione, On je njega je bil preklalo potpuno. takrat ga je prevzelo sočutje. Kada Isus izliječi sve bolesnike, Jezus je ozdravil vse Gesù bolnike. govori, tutti i malati Vse bolnike je ozdravil, koji su k njemu došli. ki so k njemu prišli. Stavite ruku najprije na srce. Položimo sedaj svojo roko na srce. Neka srce ozdravi upravo sada u Isusovo ime. Naj bo sedaj srce ozdravljeno v tem trenutku v imenu Jezusa. Siate guariti dalla malattia del cuore, Bodite ozdravljeni adesso nel nome di Gesù. sedaj, v imenu Jezusa Kristusa bodite ozdravljeni na srcu. Neka ozdrave svi oni koji imaju problem sa bronhitisom, astmom. Naj vsi tisti, ki imajo težave z bronhitisom in z astmom, bodo ozdravljeni. Primite ozdravljenje u Isusovo ime. Prejmite sedaj ozdravljenje v imenu Jezusa. Rete la salute, guarigione nel nome di Gesù. Neka ozdrave svi oni koji imaju česte glavobolje, migrene, Naj sedaj ozdravijo vsi tisti, ki imajo pogoste glavobole in migrene. poglavice, oštećen Tistim, ki se jim mozak, vrti, ki imajo poškodovane možgane. mal di testa. Neka to sve ozdravi u Isusovo ime. Sedaj vse to bo ozdravljeno v imenu Jezusa. Recite amen. Recite amen. Oči, budite zdrave u Isusovo ime. Oči ozdravite v imenu Jezusa. Occhi, siate guarite nel nome di Gesù. Neka se otvore uši gluhima, Naj se sedaj odpre ušesa gluhim. orehi, upravo sada u Isusovo V ime. imenu Jezusa sedaj v tem trenutku. Budite ozdravljeni u Isusovo Budite ime. ozdravljeni v imenu Jezusa. Amen. Zapovijedam zubima da se isprave. Sedaj ukazujem zobem, da se uzravnajo. Ozdravljenje bolesti razne upale, alergije. Naj sedaj bodite ozdravljeni vsakršnih unetnih Upravo alergij. sada u Isusovo V ime. imenu Jezusa. Amen. Amen. Neka svaki oblik karcinoma, on je tipo di cancro, Naj vsaka oblika raka, neka to nestane naj to zgine. u Isusovo V ime. imenu Jezusa Kristusa. Amen. I zapovedam, neka ozdrave svi oni koji imaju tumore, razne ciste. In sedaj naj ozdravijo vsi tisti, ki imajo kakršnekoli tumorje ali ciste. Budite ozdravljeni u Isusovo ime. Bodite ozdravljeni sedaj v imenu Jezusa. Neka vaša krv ozdravi u Isusovo Naj ime. bo vaša kri sedaj ozdravljena v imenu Jezusa. Amen. Primite ozdravljenje od svih kožnih bolesti, oboljenja u Isusovo ime. Naj v imenu Jezusa Kristusa bodite zdravljeni vseh kožnih bolezni. Neka ozdravi želudac, probavac, jeva. Naj bodo ozdravljen želodec, prebava, Upravo črevesje. sada u Isusovo V ime. tem trenutku v imenu Jezusa. Amen. Primite ozdravljenje od bolesti štitnjače, bolesti grla. Sedaj bodite ozdravljeni vsakršne bolezni ščitnice in grla. Upravo sada, besplatno, u Isusovo ime. Daj, v imenu Jezusa Kristusa. Amen. I zapovedam svakoj kralježnici koja je kriva da se ispravi, on je Vsak stjenja. križ, vsak hrbet U Isusovo ime. zravna v imenu Jezusa Kristusa. Amen. Amen. Budite ozdravljeni od bolesti prostate, neka mokračni mjehur normalno funkcionira. Bodite sedaj zdravljeni od vsakršnih bolezni prostate in naj mehur normalno deluje. Primite ozdravljenje u Isusovo ime. Prejmite sedaj zdravljenje v imenu Jezusa. Vi bračni parovi koji ne možete imati djece, Sedaj vsi tisti, ki ne morete, zakoni, ki ne morejo imeti otrok, koji ste neplodni, ki ste neplodni, budite blagoslovljeni djecom u Marijino ime, u Isusovo ime. bodite sedaj blagoslovljeni z otroci v Marijinem in Jezusovem imenu. Neka budite ozdravljeni duhovno, od duhovnih bolesti. Bodite sedaj ozdravljeni od duhovnih bolezni. Neka ozdravi svako srce koje je slomljeno u Isusovo ime. Naj sedaj ozdravi vsako srce, ki je zlomljeno v imenu Jezusa. Primite ozdravljenje od bolesti koljena. Naj sedaj ozdravijo vsa kolena. Neka nestane bolest artritisa, Naj vsaka artroze. artritis Reuma. odide. Reuma, naj vsaka reuma odide. Primite ozdravljenje u Isusovo ime. Sprejmite sedaj ozdravljenje v imenu Jezusa.
Neka vas napusti duh slabosti u Isusovoj ime. Svakašen duh slabosti ne odide v imenu Jezusa Kristusa. Jetra neka se obnovi. Jetra ne bodo obnovljena. Neka se stvori nova gušterača. Nov pankreas ne bo imate nov. problema sa dijabetesom. Vsak, ki ima težave z diabetesom, Budite ozdravljeni u Isusovoj ime. bodite sedaj ozdravljeni v imenu Jezusa. Amen. Amen. Budite novi ljudi, braćo i sestre. Budite novi ljudi, Nove brati i persone, nel nome di V Gesù, imenu u Jezusa Isusovoj ime. Krista. V imenu Jezusa. Budite sjate nove kreature, Budite- nel nome di Gesù. Bodite novi in prenovljeni v imenu Jezusa Krista. Primite Božja ozdravljenje. Sprejmite Božje ozdravljenje. Guarigioni spirituali e fisici, nel nome di Gesù. Ozdravite sedaj v imenu Jezusa na duhu in telesu. Primite Božja čudesa u Isusovoj ime. Prejmite sedaj Božje čudeže v imenu Jezusa. Amen. Amen. Neka ima ovdje jedna osoba koja je teško bolesna. Tukaj je ena oseba, ki je težko bolana I boji se smrti, boji se umrijeti. in se boji smrti in boji se umreti. A Gospodin ti kaže, ne, nećeš umrijeti, ne boj se. Gospod ti takole govori, ne boj se, ne boš umrl. Nego ćeš živjeti i kazivat ćeš djela Gospodnja u Isusovoj ime. Ampak boš živel in kazal dela Božja, torej pričeval boš za dela Božja v imenu Jezusa Kristusa. Amen. Aleluja. Amen. I svi koji možda imate štake ili ste sa štapovima, Tukaj ste morda nekateri, ki imate birgle. ustani i hodaj. Gledaj, kaže Isus, gledaj u mene, gledaj u mene. Jezus pravi takole, Guarda glej v a mene, me, guarda. glej v mene, ustani in hodi. U Isusovoj V ime. imenu Jezusa. Amen. Aleluja. 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 Dobro, evo još ćemo dalje imati molitvu predanja svoga života. Sedaj bomo imeli molitev izročitve življenja svojega Jezusu. Moramo paziti na vrijeme. Moramo paziti na čas. Braći i sestre, sada je snaga Božja u vama. Brati in sestre, sedaj je Božja moč v vas. I svaki dan zahvaljuju i slavi Boga i ozdravljenje se samo nastavlja. Vsak dan se zahvaljuje in slavi Boga in ozdravljenje se bo kar nadaljevalo. Ponovite za mnom. Ponovite sedaj za menoj. Gospodine Isuse Kriste, Gospod Jezus Kristus, kajem se za svoj grijeh. che sam se za svoje grehe. Pento per il mio proprio peccato. Želim te slijediti. Želim ti slediti. Voglio te seguirti. Predajem ti svoj život. Izročam ti svoje življenje. I to la mia vita a te. Darujem ti svoje srce. Izročam ti, podarjam ti svoje srce. Ti dono di mio cuore. Podarjam ti svoje srce. Prihvaćam te Sprejemam te, Jezus, kao svoga spasitelja, kot svojega rešenika, kao svoga gospodina. kot svojega Gospoda. Od danas, Od danas od danas ja pripadam Isusu Kristu. jaz pripadam Jezusu. Io appartengo a Gesù Cristo. Pripadam Jezusu Kristusu. Isus pripada meni. Jezus pripada meni. Gesù appartiene a me. Jezus pripada meni. Ja sam dijete Božje. Jaz sem Božji otrok. Sono bambino di Dio. Ja sam dijete Božje. Jaz sem Božji otrok. U Isusovoj ime. V imenu Jezusa. Amen. Amen. Aleluja. Aleluja. Posvećujem se Posvečam se Isusovom presvetom srcu. Jezusovemu presvetemu srcu, Bezgrešnom srcu Marije. brezgrešnemu srcu Marijininu, Na slavu Boga Oca. v slavo Boga Oče. Mi consacro il cuore di Gesù e il cuore di Maria. Alleluia. Aleluja. Alleluia. Aleluja. Evo, rekao sam, imate tamo na slovenskom jeziku ovu molitvicu. V slovenščini je ta molitev, lahko jo dobite. Također imate knjige, molitvom do zdravlja, Imate tudi knjige z molitvijo do zdravja, voda, sol, ulje na jednom mjestu, voda, sol in olje na enem mestu, dakle i nešto nabožnih predmeta i tamo. eni nebožni predmeti. Pa ćemo to poslije sve blagosloviti. To bomo potem vse blagoslovili. A sada imamo 20 minuta pauza. Sedaj imamo 20 minut pauze.
pa se onda opet vidimo na svetu misija, a poslije misije će biti Potem se pojedinačna molitva. Potem se pa vidimo pri sveti maši in po maši bomo molili na posamezne. Ja ću moliti za vas, za svakoga od vas. Jaz bom za vsakega izmed vas A molil. Isus će vas izliječiti, Jezus vas bo pozdravil. osloboditi. Oslobodil. Aleluja! 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 Aleluja. Hvala ti, Bože.